definitivno iz utakmice smo bili sve bolji. Imali smo tek na početku i mjesto da zameni igrača prvom utakmicu, ovo se poremetio i ritam i sjedno ekipe. Druga utakmica, juče protiv Barcelone, jako kvalitetna. Oni su bili više raspoloženi šuterski. Danas junačka borba protiv fizički najdominantnije, mislim da je najstariji prostoru ekipe. Držali smo možda 35 minuta dobar ritam, pogotovo drugo polovreme sa minus 20. Sa minus 20 uspeli smo da se vratimo blizu egala na kraju dana neiskustva i mladosti, promašeni penale, promašeni zicevi. Ali mislim da je ovaj turnir uopšte opravdao renome, jako kvalitetne ekipe, vrhunska organizacija, dobri domaćini, mislim da i sama neizvestnost ove posljednje utakmice, kao i to da je Hrvat bio sa 2 pobjede, doprinala opštom utisku i nadamo se sljedeće godine će barem naše Vukovska Partizana gdje ćemo biti iskusniji za ovu sezonu, sljedeće ćemo biti opet konkurencijska prvo mjesto. Jasno da će ovaj momke gledati neki lijepo neki. Nadamo se. Мы имели добрый турнир, Братская республика Сербская, хорошие игры. And now I speak English. Okay? Now we have the good games and good tournaments, very good quality, and 4 teams. I think it stay in the European Cup in the EuroLeague and play for the qualification for the Junior EuroLeague tournament. Thank you very much for the invitation. We coming here and very nice place, very good city. Very much for the invitation again, and I hope the next season maybe go to here. It's the same tournaments. I say the sky is coming. Thank you very much.